ningawa ana songa ne bile ni sen katar rogoma wa fo ha ne dan katar rogoma audio kanga na songa fo kwa bala sabab le ningi min kitete raputo katar rogoma sabab kan saba ton ves rapora ton bang sabab le ningi kitete raputo katar rogoma aren kite ti ton na confinement kwa ratu lugum tiraw meng normal la arobisa tonta million pile no ndebet million pisi ratu wilim ti han kata million pile no ndebet million pisi fo yilim pa mo rogma ya togo donc ya woto ni quoi mais sanna la mikem ti sanna me robisa son ya wusuko la akatar lafi robisa katar lafi o han yiki patin ken soma nan pa ma ta ro sonyi sanda men jute beta sanda katar zuri sanda jute yibu donc yilim pa mbige to sanda ya woto ya sababu to yilim pa mbige to sanda nenge robisa sanda ya menu sanda mikemeti menu ka some menu to ya wuso la ka some sanda menu menge kita donc il faut tu menu menge wuso le soma bala robisa sanyi a watin ke menu po ta le ba grace ta pam dikrin nan ntonge pam yikin to kin roson do ha watan ki miki menu ya kwa aha pa ha kwa san ne ha watota mikem ti menu menga zima ya wuso mikem ti zima ya wuso donc menu ha bloka ha wata robisa sa watan ki robioka pora menu pora zima kodoblam donc yime ya sababu in kitete rapuso kinda tu rogm pa ngo to ba to mbe nyokro rapa bon nasara bone ti varicocele me hanta rap rawa ayilim pambiye to bala wulgum ti ro bise sanyi obo puri zining loro gin le ning zing gin da pa puri zining loro bene mod bilfu donc ro bise san tabene nan lori wingda kitamiti aya ko tulo pop tan kin lore do han tan kin liwo to ni ob tokdin kimi o papa ne on tawro soy donc ba ma sababu tira puso kin ka tawro mi donc kitamiti ha wala ni rawon ka tawro ma a sabab ramala woto ni le ti bang sa tira sanne min mbi ti ba fu min ka be ro soy ata menu e be ni la robil ba fui puson kabe nasara bona ni nati azo spermi nyinna ba